akaba jewe dokuri nizo mashuri zimuna batinze makenya aciye akorera ingozi nabo barazi kawa rero baca basoreye rero hariho n'abandi imana cy'inteka y'abantu byabashe kujaga rero n'abana banje bose dokuri mu nyuma rero Dalia kuna byose gahaye mu nyuma mbona yambaye yamusenyeri ndende naciye ati yuko ndi gutanga amafaranga none yamemukira ite yambaye aja kumotsi kurabira n'induzi abaye bakondo bicarika muse abaganga akaba mafile sawa abakozi none yekagire n'umuryango w'iwanje yego bose bakomere kimwe n'uruhu abayibere ibisihondi n'umugamura banabyo nabiwanje nabiyo imana ibayegagire imbere Kristo amashitama ariko amafaranga kubera ko amafaranga ejo yohera ariko n'ikibazo kidasanzwe ifoto iriko umwana wanyu muze mugende muyimanike mu cyumba muze haruguru aho mwitaruguru kugira ngo muzoze murabara umwana wanyu nukuri mwarabyaye umwana atari gito kandi urabona ko ufise abana beza n'uburyo budasanzwe icubise mw'icurube. Iyi ni ifoto twateguriye abavyeyi na komite yateguye urubanza mu kubakeza kubavyaye neza Imana ikomeze kubana natwe. Wacumvise ijwi tamumenya ngo ni wa musore wanyu Mr. George kandi mubona ari wa mutebe wanyu Miraye yashoboye gukora bino bikorwa Imana ikomeze kubana natwe twese. Momera mashi Amabona umuvyeyi
Kristo. None mwami turongeye kukwiragiza ubane natwe uyu mugoroba, ubane natwe iri joro, bagiye gutaha aho umuntu wese aza kuja mwami ujane nawe umurinde ikibi cyose mu nzira, twasifuhe ry'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, twasi ikintu cyose cyova ku mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo, ariko ubuntu n'imbabazi byawe bidutwikire, amaraso yawe adutwikire mwami, umwanzi natubone mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka komeza utuzigamire muri ino si mwami, tukiri hano mu isi mwami, ubane natwe kandi uturinde ikibi cyose. Uwiteka turakweretse iherezo ryacu rigeze, iyi foto mwami yagaragaye ngaha, unyemerere mwami Yesu buri muntu wese mwami nukuri kose umugirire neza kandi tuzohurira mu bwami bwawe. Uwiteka we ndakwinginze uzubamere iherezo ryiza, imigisha yose mwami iva mu kiganza cyawe niyo ndabasabiye, urabagirira neza mwami, urabaha umugisha mwami, uragushimiye cyane ku byabaye byose. Komeza ubane natwe iri joro turyohere, iri joro twumva akayaga keza ka mwemwe yera, ubwiza bwawe butwikire mwami, byose mwami bigaruke kuguhesha icyubahiro mu izina rya Kristo umucunguzi wacu. Tubisabye kandi tubyizeye, twizeye neza ko ushobora kudukorera ibirenze ibyo dusaba, imbaraga zawe zidukorera mu mwami. Mu izina rya Yesu ndabisabye, mufashe dukomere amashyi menshi cyane.